تماشاوان برز هر لسر و مجاره امراد واستن و جارزی برای خوب بدم میوانی خواه مامستا مصطفی جمعه اندام پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا مامستا مصطفی دم باش سپاس جبو بشتربوناتا جبریا هفت حیوان و جدما کو مظلوم کوبانه و گارانتوره یا جی سرپرشتیار امریکی رکفترک امضا کرنه کو ایدی بن پیکرن نین انجام دان جوی روژه و حتی روژه ایرو بن پیکرن زیده بونه صدما و یکی چیه گرو؟ روش باش سلام دم باش بوتا و تماشاوان آرکی براسي يعني السرفي ناسا كنم انه ركبتن شي بونا كي نبونا يعني زاني بري وجي ركبتني اولير هنا يا دوك هيا يعني جماعتك سياسة خوي تايبد ماشينن وهاي وانج وبندية وانج نج ركبتنا راهي نج تشتكي راهي براسي آماده دکن روز بر روز کو کاربن بن پی بکن چه رکفتنی هبنجی جبر يعني جموان سياستك هي او سياست بمشانده چه کس چه باور به چه صبری به رزو احترام مجوار خورتن دلالن خورتن يعني دوزا ملت خودکن دواری را گیاندن هدا کارکی باش دکن لمخابن يعني او طرف الدين بقناعه من يعني عقليتك سياسي الجموان هيا چكسي نوك وان باخفه چكسي نيرينا خون نوك وابه چكسي يعني خد قالبه وادا نبينه افكسانا الجموانان ناين قبول كرن وجي تنبارينا وتنبار بكن ويعني تهمت جارنا خراب جي دوا گریه دادن مقابل هر که سیاست اوان بمشاندن جبولو يعني ادبم مسائل سياسينا مادام تو چنه او نامه چنه ما مصطفى او رسائل او نامه چنه وش كرتين اشاندن يعني او تزاني بقناعة من او نفر سكننا ليبيا كا او رسالة شكرا بتشي ناتشي او سياستك تماشاندن او سياستها هانه دبي وضع كرد تيخي يعني كريزه وضع كرد للروج ابا يعني نخوش بهله يعني خلق جموانا يعني شقا خورتي كرد وخلق جوالات دركبه او جوارا باشره فاز نكرم بيجم يعني وكنا ما كيان انجمن الاجتماعي راياج امريكا ران نوا قناعتي من نوا مروليد نيره لا اونا يعني هركي اخابكن يا قالوا انجمن الاجتماعي كردي بارتين مي سياسي كردي لخوا قبول بكن بشن تبي رفع وابن يا بندسي ودا كاري خابكن ما دام ناكن واوجه هرتم في كاري هاني بكن فإما يعني أدبم نا پدکسه و نا جبانا سیاسی کردی و نا پارتیکی که خودبینه خودان پروژه‌ای که نتویه کسک جوا پارتیانا لخوا قبول ناک براسی خواهک پیاده بده خویا کرن سیاست پیاده یا پککه ایرو تزادی يعني سر آستکی بلند يعني ام روجي دبيجن قري دايا باجل دايا دجبنا با وضع كرت قاسات كاربه لهب قلبنا نخوش بك او جرا جرينجا وبابندي جاركي تنجي نبرياركي ونداخزكي كردي ونتشتكي هاتنا تدبيني يعني إيري شي وانش بيش برقار راجل سنجاري درناين شنقالب يعني تزاني وقت نيرينك سياسية الجموانا چاوا دکاربن خودتنه بهلن خلکه وک خوبکن اقل خلکه دوار سیاسی دوار جماعتی دوار آبوری کو چه چواری دابه او خلکانا دوه وک واببن یا جی ناین قبول کرن خلک وک وان نابه يعني کسکی رازی جوان نینه لچک دست وادانه ایرو خلصر خلکه بزور فرض کرنه خومشاندنه جبر يعني او ایرو شکل دست وانه نجي ام هرتم ام يعني دبي ام هيدي بن ام باقل بن ام شيء غلط ناكن ما مصطفى شما كاركي جدي الهمبر في سياسته نايكرن بله
کارک آشتیانه سلمی چما لهمبر و سیاستا کت بحث دکی هون وکو انا کسی چما هم بکارک جدی رانابن کارک آشتیانه بله والله سلمی او نرینه مناجی بني نهاجي هاتي قوتن جاركي بديار جيل جمع كوميتا نافاندي دا هاتو ساندن کو دوی خواپیشاندانین جماوری چه ببن سیاسی چه ببن تشتیوان بگرنگی هانه نه قبول کرن خلق ما بقناعت من آماده یا کو دوری وان در رابطه بریارکی سیاسی جالی انجمن اجتماعی کردی تخواستن کو خلق پابندی کارکی جوی رنگی ها ببه لأوجنا استعاد المخابن تقدير اوان ظروف الراو هيجي ومديوانا انه بلكي امريكي قاربا وديالوغا كردي تقريبا كان تبلي من ده جارا قوتي ما كان جارا نفسي ازبم يعني او امكان نينا كو يكبونكي سياسي كردي بيكواري او ديالوغا هانه بسري نابا جبر نوك نيرين الوايا ما دام نوك نيرين وايا تشتكل جمانا قبول كرن فامريكي نمجبوره وره بالزور كردان وبرجواندي خو تبي اجانات بجم يعني برجواندي امريكا هيا وكردال هابين جوارا باشتر اجوا ابونا وان مستقبل هريما نابين لوضع رجع باخويا البرجابي وان نوك باشوري كردستان وقت اللزومي شيء بوش باشوري كردستان را تزاني سرق مسعود وسرق جلال برن الهندري خارجيه امريكي بن دست مادلين اولبرايت دست وان كرن دست هفدول هف انين جبر يعني نيرينا كي استراتيجي امريكي هبود ودا ميدا انه كردستان باشور كلكي جرينجا هريما نافين ايرول جموانا اديسا جدبيجم يعني تدبيني ما مصطفى تدبيني كو انا كاسي ديفيل خو وگره نخاسم شوازا تکلداری به پیدره ده چارچوبه وان دانوستاندران ده دوی انا کسی الخو وگره بله اکبیجم انجمن اجتماعی کردی جیت خواستن گلک مسائل سیاسی الپیشوه هنه دبل همو وگره يعني لوگره کی کو يعني و مثلا بدن برچاوه خو او ديالوج او وضع بروج افاي كل هبدو كتي وضع ائتلاف يعني هيئه التفاوض نظام يعني قالك مسائل هنا انجمن اجتماعي كردي دفيج نهبه يعني برنجكي نه داخل واري دانو استاندن السربا مسائل سياسي کو دکارب يعني البيش قار روناي تشيك کو بريان سياسي نه بسينه چوا باشتر دکارب کار خواب که ایرو براستی جیت خواستن بله باشه جه پنجی مهوه هر دو روزنامه‌وان هاتنه رواندن بگمان بریا ویجی بدهان جسر کرده و اندام عالیگرین انکسی چارنویسا وان زندان پیده ده ندیاره دوی دمه ده دوی دمه هستیار ده دوی چه واره کرن چه کار چه گاو وارن آویتن والله يعني بيتر انجمان يعني فرس جويرة بپیشکش کرن لكن از دبم لبتاندنا كي انه لازمه انجمان اجتماعي كردي جيت خواستن براسي دبي الخواغره و با روشهانه باشگاهی نشبو گرتیان تنه روشکی گشتي هيا الروجاوي كردستان دبل برچاوه دبي جنوب سكنك السروا مثلا هموي هبه وغور وينا غور يعني دانو ساندن وشيروفا كرنا و مثلا هانه وبقن تشني نو وتشني نو البيشوا زلال ببن غور وينا دبي هناك قابن نو بين ابيتن يكجي مثلا ممكن ام بيجن خبيشاندان هبن يكجي دبي دانو ساندن كي فرحتر هبه امريكي جاركي بين ديتن اللي دربا هنا كار شي ببن يعني قالك تشتي خاصه براسي بس ويا يعني حتى الخبا نقرن ومثلا جنوبا قش نيشيرو فاكرن ادبم او برياره سياسي كنت خاصن وكو وزع دخازه نكارم بسينن جبو ولا ادبم يعني اب وضع دبل برشابه دبل جنودا اللي بين بقراندن وجنودا كي بيشيرو فاكرن وقافن نه بين ابيتن بله داوین پرسیار مامستا مصطفى اگر روش وها بردوام کر و بن پیکرن وها بردوام کرن
سیناریۆن لە پێش وێ چ بن؟ و نەخۆشتر ببێ براسی خراپتر دەبێت خۆ بەرێژی ینی تشتێکی بقەنەعاتێ من تشتێکی باش زێدە نەمایە ئەز ینی هەنێک وەک ئومدیا خوا پڕ دکن ینی ئەمریکی بەلکی وا مەسەلان ئەز نەباوەرم ئەو ژی داکەبن vê asahanê ku wî rengehanê yanî ev girêdayê ekul hal bi stratîjiya wan pêşerojê da ka wê çi bikin ka pêş wan çi heye gor wê nawe tesarruf bikin lê yanî tiştê tê xwastin ez nebawerim îro îmkana tiştekî wê hebe illa ku Encumena Niştimanî Kurdî li xwe vegere û biryara xwe siyasî nav bike. گور وینا یعنی همو کس و آماده بن که پابندی و بریاره واورن. بله. گلک سپاس جبو مامستا مصطفی جمع اندام پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه گلک سپاس جبو بشتر بونده.